الرجيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جنات الخلود. يتي الله سبحانه وتعالى الله جومي راو سني دو تو دو مودو هانا دو يتede en jamna mo kanko Allah e dow nemaji makko e ɓure makko e hoore meɗen. en seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. en seedo Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɗo Allah nulaɗo makko. en toro Allah e juuɗo e maɓɓe, juuɗo e ɓengure maɓɓe ɓen fof e saha maɓɓen fof. yo Allah juulo e kala yuttirɗo ɓawa maɓɓe, ñentimi sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe ɗin ila yawmiddin. Allahumma amin. ɓe jokkito musidɓe tedduɓe darsu meɗen on ka tafsir ilen fewnditi suratul maida. Allah subhanahu wa ta'ala ɓawo o daginande en ngol coftewol ɗo ɗi nemaji ñani yo dañini ɗo, o sarɗinani en e tama muye ɗoni no laɓɓinorten noon e tayre nde si woni ndiyam ɗan heɓaki ko salli goren ma ko lotoren longal ma ɗan heɓike kono dunkitorgol ɗan ngol newaki. Allah subhanahu wa ta'ala o wi'i ko o ɗaɓɓi e meɗen, ko o fandi e meɗen, ko nde o laɓɓinta en o timminana en nema makko on. bela jo ɗum wona e sabu ha jarnen mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Allah noon hino andintina en ɗo yo en janto nema makko on, yo en andutu ɗum, sabu himo moƴƴori e meɗen nemaji ɗuɗuɗi feeñuɗi e suuɗi ɗi. no jeeya e ɗin nemaji ɗi shariaji ɗi o sharɗinani en e ɗe ayeji ɗe jannguɗen e ngol cewtewol ɗo, koko daginani en ɗo nde newene nde o waɗani en ɗum ko jeeya ɗum e nemaji makko ɗin. nde tawno noon nemaji ɗin ko yettugol ɗingol, yettirgol ɗi Allah woni garanti ko dumintaɗi, hara jiya ɗon hino ɗaɓɓira ɗum. muradu moƴƴuru ko alda e raɓɓintinare. Allah wi'i wadkuru andite, wadkuru jante. jantagol ngol hino mofti andutugol ka wonki muɗum, ka ɓernde muɗum. andita nema o askintinnamo e Allah subhanahu wa ta'ala. andutugol ngol on nema ɓirro ɗum, mawnina ɗum, rutta ɗum e Allah, ɗum ko andutugol. ino mofti kadi e wowlugol nema on, wowliramo ɗengal muɗum ngal, irranomo Allah, jarniramo Allah ɗengal ngal. ɗum kadi ko andutugol. noone on ɗiɗi noon neɗɗa kemen hino ɗaɓɓira kala nema mo Allah subhanahu wa ta'ala nemimma koyo taw ɓernde maɗa nden no qirri ɗum, no askintini ɗum e Allah, koyo taw ɗengal maɗa ngal kañum kadi hino qirri ɗum, hino yetti Allah e hoore on nema. ilan andutugol ngol ɗo no mofti ɗiɗi ɗi noon. o andite jamte nema Allah on aleykum e hoore moɗon. wa mithaqahu andi ton kadi
ahdi makko ndin alladi ndin wathaqakum bihi ndi o ahodi e moɗon hondi woni ndin ahdi id qultum tumande wi'uno ɗon sami'na men nani wa ata'na men ɗoftike hay anditeɗi alhaliji ɗo ɗiɗi nema allah on moƴƴere makko nden yurmede makko nden e hoore moɗon ɓuri mawnude o on nema ɗum fof waɗugol ma julɗo arsikugol ma l'islam on ɗo woni koho nemaji allah ɗin e hoore neɗɗen kemo allah wima ya andutu nema makko on e hoore maɗa andita kadi wondema ahadino hakkunde maɗa e makko gar haldi fotti no hakkunde maɗa e allah mo ɓe e meɗen no ahodi allah ndi ahdi ɗo mo ɓe e meɗen hino wi'i allah nani jaɓi ɗoftike hon woni ahdi ndin ko wondema a rewaymo wotinɗinamo ko ɗum ɗon wondema a rewaymo wotinɗinamo rewgol mo ngol no wotinɗinamo ko e no o sar'iniri noon e ɗengal annabajo mo fewnoduɗa wo haray ko ɗum ɗo woni ahdi ndin hakkunde meɗen e allah woɓɓe wi'i ko hondi woni ndi ahdi ɗo ani ma ko honde sen ndi ahdi ɗo ƴetta ɓe wi ko ansariyankoɓen ɓe arno ɓe ahodi e nulaɗo sa sallam bay'a on bay'a mo ɓe waɗumno nanon kamɓe tun julɓe ɓe fo sahaba ɓe fo waɗuno nulaɗo sa sallam bay'a kono nde tawno ko kamɓe woni ko sakkiti natugol ka dina e kamɓe sahaba ɓe muhajironen kañum ko yimɓe makka ɗon ɓen ko kamɓe atti natude ɓeyɗa noon aɗo e naati ka dina ɓaawa ɓeyɗa natugol iɓe filli ɓe wi men ahoduno e nuraɗo sallallahu alih w sallam bayana rasulallahi sallah sallam ala lsam'i wa taati fi manshatina wa makrahina wa ala atharatin alayna ɓe wi men ahoduno e nuraɗo sa sallam wondema min nananayi ɓe min jaɓanayi ɓe e hoore weltagol men e hoore seytingol men yani wuliwoo weliwoo min nanayi min jaɓa men ɗoftoo hay si woni suɓama e hoore amen yani e goɗɗum heɓike menen min jonnaka ma goɗɗo goo suɓama waɗama yeeso menen min accama hay si suɓama e hoore amen min nanayi min jaɓa men ɗoftoo woɓɓe wi ko ndi ahdi ɗo sabu ahodugol men dunaɗo allah on tentini ko yondiri telemma ka dina ɗum ko an e allah woni e ahodude allah wi inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allah ɓen ɓe ino ahoda e maɗa no bayodira e maɗa ɓen ko allah ɓe woni ahodude sabu ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni lonto allah on e tagore makko nden kanko woni yettinande allah e tagore makko nden woɓɓe wi ndi ahdi wona ndi woledi ɗo fimu ko ahdi ndi goto kala e meɗen taman sen ƴettingol kongo aranolɗa haray ko ahdi sahaba ɓe wona e wolede fimmum ko ɓe ahodano amma konngol ngol wonde jantade ɗon ngol sen ƴettingol ɗon ngol ɗon no mofti kala ɓiɗɗo adama ɗulle ko honɗum ko ahdi jantade ɗin suratul araf wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ko ni nga hadi ɗum allah subhanahu wa ta'ala o yaltinno goto kala e meɗen ka kecci baba meɗen adam o weɓiti ɗon en ɗon en fo o wi e wonami woni joomi moɗon mo ɓe e meɗen wi ko non woniri ko awoni joomi amen meɗen seedi ɗon idan ɗum noon ko ahdiɗi goto kala e meɗen ƴettude e allah subhanahu wa ta'ala woɓɓe no jantingol konngol ɗa woɓɓe no jantingol konngol ngol sakkiti ɗen jantare fo e muɗum noon fayda ko ka mofti e ka faadi seeɗa kono noon goto kala e meɗen fiyo aya o moftu en fof ara konngol ngol sakkiti ɗen jantagol ngol la allah harata ngol ɗon ɓuri hawrodirde e sawaba allah wi anditeɗi ngahdine wiwno ɗon men nani men jaɓi men ɗoftike honɗum noon woni andutugol ngol ma nafoore muɗum ko gollitirgol konko ahodano hunna ndin ahdi wona e andutu tun haaɗa ɗon ma ya wowlu tun ha
ɗon ko ya anditir ɗum ɓernde nden wolira ɗum irrora ɗum ɗengal ngal gonginira ɗum tere maɗa ɗen hunnade ngahde ndi haldidaɗa ko ɗum waɗi so wi wattaqullaha hule Allah sabu no jantor ɓen ɗon e darsu meɗen feƴƴi ɗon e ko wonamo e darsuji meɗen kulol ma Allah ngol ko ɗum woni ko jonnete yani ko ɗum woni ko jonnete garanti e ɗoftagol maɗa Allah e wonugol ma e ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri kon haka huluɗa Allah wonko ha ɗon waɗuɗa ko Allah yamir ma kon haka huluɗa Allah wonko ha ɗon rentiɗa e ko Allah haɗu ma kon o wi inna allaha tamiti wondema Allah alimun ko o anduɗo bidati suduri konko woni e nder ɓerɗe mo be e meɗen Allah no andi kowoni kon ka nder ɓernde muɗum suuɗakimo hay e hunde e ɗum o hatojinayi a yaltinki yo andu kanko himo humpiti ko woni nder ton kon ka ɗum woni ton emo andi alhaali maɗa on ɗum ɗo hino mofti kamba hino mofti kadi weltingol honno wonirta kamba ko wondema ya andu do awa si woni a hunnali ahadi ndin si woni a qirraki nemaji Allah ɗin a jarnani ɗi a yettali ɗi ya andu do Allah no humpiti ɗum ɗum suuɗakimo joddi ko yowdiri angal waɗugol ɗum kon hino waali ɗon habbe ma honno ɗum gol kongol wonirta weltingol fodugol ko wonande an yettuɗo Allah an jarnuɗo Allah anditi nemaji makko ɗin qirriɗi wonande an ɗoftiɗo Allah hunni ahdini hakkunde maɗa e makko haray welto on alhaali maɗa ɗon Allah no humpiti golle maɗa ɗen joddi maɗa moƴƴina ndin hino habbima kañum kadi ya ayyuha alladina amanu e ko noon yo gomɗinɓe kunu laate qawwamina darorɓe tiiɗuɓe darorgol ɗuuɗuɓe darorgol lillahi fi Allah o wi'ani qa'imin qa'im ko dariɗo qawwam ko tiiɗuɗo daragol ñiiɓuɗo e konko dari e muɗum ɗon inan o noddiri en ɗo sifa gomɗinal ngal o wi en yo en wonu ɗuuɗuɓe tiiɗuɓe darogol fi Allah yo wonu daranɗe meɗen ɗen fof ko fi Allah subhanahu wa ta'ala woni ko daroten fi weltingol mo fi ɗaɓɓugol wela e makko ɗaɓɓugol moƴƴere makko nden e yurmede makko nden haysi ɗum non hawri ko e hoore giɗo meɗen wona e yanede yo taw si tun woni ko ɗon woni gonga kan ko ɗon woni fi Allah on ko ma yane e hoore makko darol fi Allah haa ko e hoore giɗo ma haysi ko e hoore nene ma e ben ma bay haysi ko e hoore wonki maɗa kin Allah wi suratul Araf walaw ala anfusikum ɓawo yamirden sifa ɗum ɗo o wi kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walaw ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima woni on mo wonɗa e darade fi muɗum ko galo ma ko wasuɗo ko Allah ɓuri jeydemo ko Allah hande makko edima an ɓaako kanko woni ko tagimo okkimo kala nema ko o mari ko ɗum waɗi si Allah noon joni yamirima ya daro fi makko kanko Allah woni ko fi makko kanko mo wonɗa darade fi mum o yani woni ko e nafoore makko woni ko e hoore makko yani woni ko e lorra wonandemo yo taw darande maɗa nden ko fi Allah woni ko wonɗa e darode wonɗa e darade nde ɗum kadi yo wonu jikkuma yo wonu adama yo wonu mboodima ko ɗum Allah wi qawwamin ɗuuɗuɓe tiiɗuɓe heewuɓe darorgol fi Allah shuhada'a laate kadi seedorayɓe bil qisti gonga nunɗal ngal qistu bi mana al adl wonu seedortoɗo gonga haysi ko e hoore hombo de wonɗa e seedade haysi ko hombo de wonɗa e seedanade seedoɗa gonga kan ko ɗum ɗon wonno jikku nuraɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam wota seeɗo fenade ka seeɗo tooñe neɗɗo arno ka nuraɗo sa sallam o wingaɗo mi seedinima mi okki o ɓiɗɗo am ɗo hunde kaari nuraɗo maki ɓe maki hiɗa mari ɓiɗɗo goo harawna o o wi hi ɓe maki a jonni goto kala sifa ɗum ɗon o wi o oye ɓe maki awa ɗaɓɓum mo seedina min mi seedotako fenade mi seedotako tooñe ɓe jaɓali seedtangol mo ɗum ɗon few ɓe jaɓali wallitagol mo e hoore muɗum ɓe wimo ittaqullaha wa'dilu bayna awladikum
wule Allah num ɗon hakkunde ɓiɓɓe moɗon ɓen neɗɗo on ta jaɓu seedagol fenande ta jaɓu seedagol tooña ta jaɓu seedagol jeggi tuttere ta jaɓu seedagol e hoore yo haqqe goɗɗo yeemo e hoore yo goɗɗo ƴettu ko wona haqqe makko wala yajrimannakum wota defu on wota duñu on wota naɓu on wala yajrimannakum ay wala yahmilannakum shana'anu qawmin ngayngu yimɓe ma ngayngu wongu hakkunde moɗon e yimɓe ala alla ta'dilu ha nde wonata on numɗali dare numɗal islam ngal Allah wi ngayngu woni wo hakkunde ma e goɗɗo ko ngu tiiɗi wo non ngu sifori wo wota ngu ngayngu ɗon defe a wonugol a numɗata si woni telem makko si woni wóolugol e hoore makko ma qirragol ma seedagol fi ange makko on welda ngayngu no hakkunde mum ko satti wo ko satti wota ronko nuɗɗude dey andi o fuɗɗorto wigolon yo wonu darorayɓe fi Allah o watti ɗon yo wonu seedorayɓe gonga o watti ɗon non wondema awa haysi ko e hoore gaño on mo añidirɗa mo hare woni hakkude maɗa e muɗum o wi ngu ngayngu ɗon eɗen hare ɗon wota defe wota naɓe wota duñe ha nde wona a numɗata waɗo wiiri noon ka fuɗɗode simor nden wala yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum ani lmasjidi lharami an ta'tadu o wi ngayngu wongu hakkunde moɗon e yimɓe fii ɓe tooñi on ɓe bagike on ɓe sakkike on e suudu kaba non ta ɗum defu on hande jaggiton e maɓɓe tooñonɓe ƴetton haqqe maɓɓe ko sifa ɗum wonen e haɗude ɗo ange goɗɗo ko ngayngon hakkunde ma wo seedo gonga kange hoore makko ko annduɗa kon hara a ɓeydali goɗɗo kadi ko yiɗuɗamo wo ko yiɗɗamo seedo gonga kange hoore makko wota ɗuytu wota waylu wota takkin wota morno o wi e dilu nun ɗe yo ɗum ɗo woni sifa moɗon pooma e hoore giɗo e hoore gaño huwa numɗugol ngol aqrabu ko ɗum ɓuri ɓannude li taqwa e kulol Allah ngol wonugol maɗa numɗuɗo ko ɗum woni ko ɓannete e kulol Allah numɗugol ma ngol woni e hoore giɗo woni e hoore gaño woni e hoore woɗɗitiɗo woni e hoore ɓattiɗo ko ɗum ɗo woni ko ɓannema e kulol Allah ngol subhanahu wa ta'ala ɗo Allah gollitiri kalima ko wiyete kon af'al at-tafdil yani konngol eɓɓindirayngol o wi aqrabu ko ɗum woni ko ɓuri ɓannugol on e kulol Allah ngol non ɗum ko numɗal ngal tawi angal numɗugol ngol ɗo kona eɓindirede ko numɗugol e angal numɗugol angal numɗugol ngol no ɓanna e kulol Allah ko ɗum mafhumum hollata mafhumum holle wondema angal numɗugol ngol kadi no ɓanne kulol Allah kono noon ko numɗugol ngol ɓuratama ɓannude kulol Allah kono ɗo haray wonano woniri ɗum ɗo ko noone no arabu wolirta alquran on koye ɗengal arabu tippi ko ɗum waɗi asali noneji no ɓe wolirta no fof kono alquran on kañum kadi Allah subahana taala on o yuɓɓirimo o wolirimo miseɗe maɓɓe ɗen noɓe sapportano noɓe waɗirta noon noɓe ɓarindorta non noɓe fewtinirta non noɓe ñaaɗirta non uslubu on kono alquran on kañum kadi ardi sabu Allah wi bilisanin arabiyyin mubin koye ɗengal arabu laaɓungal feeñungal wona ɗum ɗo hara ko faljire mum hara ɓe wolirtano ni ɗum ɗo nde jeeyeteno e ko hefera ɓe yeddirayno nulaɗo wonde makko alqurana ni ɓenne no menen ni wolirtake ko haala amen ko alqurana ko haala arabu ɗam wolde ɗum ɗo na ko sellini ɗum ɗo ko a woni sincude ɗum eyno faljere men idan ɗum ɗo ko aada arabu ka wolugol maɓɓe alqurana no ardi ni hara wona ɗo Allah wi ka suratu الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويمبي الجنة بين يند دنگل كو كامبي وني كو بوري موجوده ñiiɓirde yani hoɗo e werde ko kamɓe kadi ɓuri labeede fowtere tawi ko yimɓe aljanna ɓe yimɓe yite ngin e ɓinirte Allah wi ko kamɓe ɓuri faamoto ɗo wasi ɓe kañum kadi hino e alhaali moƴƴo kono noon ko ɓe ɗo ɓuri koto wonano yimɓe yite ngel ɓe ala e hay hunde moƴƴere idan ngol konngol ton e ngol ɗo ko noon e gooto
ko gollitirgol konngol eɓɓinirgol kono ko piiji ɗiɗi ɗi eɓɓondira ɗi tawata hara moƴƴere nden hino ɗa ha timmiɗɗa moƴƴere hay e hunde ala e muɗum o heƴƴintini yamirgol e hulgol Allah ngol o wi wattaqullah tuma kala Allah yamiri en golle ko waɗeten ma haƴi en hunde nde hanɗen accude ko hasi kon kulol Allah ngol aray ɗon imma ɗum ɗon adore won Allah wi noon ya ayuha alladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ayuha alladina amanu taqullaha wa kunu maa sadiqin ma ɗum kulol Allah ngol sakkitore wono ɗe ayaji ɗo wona e soggiranede noon o wi wattaqullaha hule Allah inna allaha tabiti wondema Allah khabirun ko o humpitiɗo bima ta'maluna kon ko hiɗon golla nana o wi himo andi ko woni ka nder ɓerɗe ɗum ɗon koko suuɗi kon o humpitima himo humpiti ko woni nder ton o wi ɗo joni himo humpiti ko wonɗen e gollude kon ɗo koko feññin ɗen kon ko yaltinɗen kon o wi himo humpiti o gollitirali wigol ngol himo andi ɗanane o wi himo andi ɗo o wi himo humpiti no wona ko imma ko fi luutindirgol konguɗi ɗin fi ta mawɗum ɗum nano hunde wotere ɗa alim bi dhati sudur ɗo kadi alim bima ta'malun ka haala si woni konngol gotolngol fillitama nowru ɗum añaynangol ɗum du haaɓay indi wiɗe yiltidiranede konguɗi ɗin haysi mana majji on ko gooti ino wona ko addiri ɗo khabir o ko andi golle wondema namu jarrat andu goɗɗum goɗɗo no anda hunde hara o humpitaki haqiqa mere goɗɗo no anda waɗugol hunde hara o humpitaki haqiqa mere kaari waɗi hunde kaari hi honno warde a ɗon de mi humpitaki miɗo andi noon o waɗi ɗum no wawi wonde la allah hara ko allah addir ɗo khabir o ko andi gollen awa hay e hunde e none no warruɗen non suuɗakimo na ka none waɗugol na ka nokku ka waɗa ɗon na e saayi nde waɗa nden fof e muɗum ko yiwondir kon e waɗugol gollal ngal fof Allah subhanahu wa ta'ala o ino humpiti ɗum ha timmi ɗum ɗo kadi no wayi wono wirɗen noon nane hino mofti kamba wonande on woppuɗo sari Allah on hino mofti fodore wonande on ñiiɓuɗo e sari Allah on wa'ada Allahu fodi alladina ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli moƴƴereji golleji moƴƴi lahum wondema hino wodani ɓen magfiratun hafranal yafanede bakkatuji muɗum wa ajrun e joddi adimun mawnude yimɓe ɓen e yamiroje Allah ɗen kon ɗiɗo yimɓe ɓen tilema yamiroje Allah ɗen ko ɗiɗo ko gomɗinɗo jaɓi hino waɗude e on saliɗo ala e waɗude woni mo gomɗin woni o gomɗina ɓano nder gomɗinɓe ɓen saliɓe no e yimɓe ɓen ɓe gomɗina kono ka waɗugol ko ɗiɗo ko wonɗo e waɗude e mo ala e waɗude waɗuɗo on no mari joddi waɗugol ngol mo waɗali on no mari joddi salagol waɗugol ngol jonno Allah no feŋŋinande en ɗo joddi goto kala e maɓɓe mo ɓe ndaara ɗon hoore muɗum ko honto jeeya ɓay hoore maɗa suuɗakimo Allah bal insanu ala nafsihi basira neɗɗan ke no humpiti fi hoore muɗum no ƴelliti no andi ko laaɓe kos idan oti ndaara e ɗon hoore muɗum telemma e yamiroje Allah ɗen ko honto wonɗa a yiyay ɗon joni ko honɗon joddi maɗa nin ka Allah ko ɗum ñande dangal Allah wi e neɗɗan ko iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba mo ɓe no wawi ñawde hoore muɗum mo ɓe no wawi ndarangol hoore muɗum alhaali muɗum o est ce que ko e laawol natugol aljanna wonɗa ka o ngol laawol maɗo ngol ɗo naɗatama aljanna lutti noon si Allah yurminirte alhaali goo kono noon mo ɓe no wawi ñawde hoore muɗum Allah wi wondema o fodi Allah noon komo firtata fodore ɗum noon mo ɓe yo weltor fodare Allah ni ɓe an siɗa firta kanko noon o firtata o wi o fodi ɓen gomɗinɓe go sifa marɗo fodare makko ni gomɗinal ngam wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi honde sa golle wiyete golle moƴƴe so tawi piiɗi no timmi e majje hara gollal ngal ko fi Allah woni ko waɗira hay hunde ɗaɓɓaka nen toon si wona wela e Allah o
ɗiɗi on koye taw gollal ngal no hawrodiri e sunna nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam. si ɗiɗo sattiji ɗi timmi e gollal ngal hare ko amalu salih. on amalu salih ɗon nafay neɗɗo on e charte hara ko gonɗinɗo. so woni na a gonɗinɗo ko waɗɗa golle sarɗinaɗe yaaruɗa e sunna woɓɓe sama kala wonɗa ko way no e wonɗo mahude e hewre ndiyam a walline to fof yaha par ce que amara ka wallina ko hewre gomɗinal ngal golleji ɗi wonata. idan koma neɗɗo ko wona gomɗinɗo o wakkilo noon gollugol golleji moƴƴi ɗin ɗi nulaɗo sarɗini ɗin e none no ɓe sarɗiniri noon o laɓɓinana Allah subhanahu wa taala. o siforɗo ni Allah wi no foti ɓen on none ɗo magfiratun hafrana yafanade bakkatuji muɗum. sa sifori gomɗinal e gollugol ko moƴƴi fajjireji maɗi goopi maɗi mortalle maɗe Allah o yafotoma ɗum o muññanoma ɗum o surrane ɗum hara o wirtatama o nangitirtama kadi. wa ajrun iɗa mari kadi joddi adimum mawnude. ñande tan ngal nawigol ma tun faljireji maɗi a muññanama gasi lanni ɗaɓɓu toon no waɗa ɗaɓɓu kayara la o muññantoma ha o gayna o surre ɗon hara o wirtalima toon ka dalngal ɗon nde ñande watti ɗum noon werneɗa kadi e joddi mawnude. ajrun adimum ka qur'an karam koɓe tafsir ɓe wi ko aljanna o ko ɗo kala ka yiɗon o ajrun adim e ko nantata e muɗum haray ko aljanna on. ɗum noon ko joddi tigi tigiri ndin sakki yani joddi sakkintinten ndin wona ndema. amma ka aduna ɗo kadi ɗa mari ajab neɗɗo gomɗinɗo golli ko moƴƴi. Allah wi man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min. kala wongol ko moƴƴi o woni gorko o woni sonnaɗo hara ko o gomɗinɗo o golli ko moƴƴi hara ko o gomɗinɗo o wi falanuhyiyannahu hayatan tayyiba min wurne mo gunda moƴƴal wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamalun. min yoɓɓa ɓe joddi maɓɓe ndin ko ɓuri e moƴƴude ɓuri e labbede konko ɓe gollayno. idan kanko ɓe wi kala foti ɗum o wurnate gunda moƴƴal ɗum noon kaka aduna o taw julɗo gomɗinɗo wakkiliɗo e dewal onno e nema no e fowtere ɓernde deƴƴere wonki ko ɗengal wawata sifade koko hunde wuretede so'etede. ɗum noon ko joddimaɗa ni ka aduna ga watti noon ko wiyete kon ajrun adim ka dalgal Allah subhanahu wa ta'ala yeɗo en. none ɗin moon saliɓe ɓen woni salare maɓɓe nden koye hoore ɓe gomɗini kono ɓe sali waɗugol. woni salare maɓɓe nden koye wondude e yeddugol. kono Allah janti ɗo e saliɓe e hoore yeddugol sabu gomɗinal ngal e gomɗinɗo sali o o hawtay e ɓeeɗo o hawtoye kadi e gomɗinɓe jaɓi ɓen sabu gomɗinal maɗa ngal ha ɗawte luttugol makka yiite a jeyete ɓeeɗa ha e sayi sakkitoroya jeyede e ɓeeɗa ko ɗo waɗi ɓen noon fayda ko tellen ɗanadirte. amma noon saliɓe ɓen yeddi sali Allah wi walladina amma noon ɓen kafaru yedduɓe wa kaddabu ɓe sali. al kufre ko yeddugol hunde kañum tigi galaran ko suuɗugol hunde ko ɗum remoɓe ɓen wiyante kafir. Allah wi yujibu zurraa نعم أعجب الكفار نباته. on kuffar ɗo wona kefeero ko remoɓe ɓen woni ko fandaɗo fi on ɗum remowo wiyana kafir par ce que ko suuɗowo gabbe ɗen ka nder leydi ko wiyete kufre huwa assatru wa tartiya suuɗugol hunde guuma nde wirna nde. kefeero saliɗo on gomɗingol Allah on ko yedduɗo nema Allah ko suuɗuɗo nema Allah ko mutinɗo wonɗo e mutinde gonga yani ko wonɗo e wirnude gonga o jaɓali gonga kam feeña e makko naka ɓernde naka ɗengal naka kuuɗe makko. ɓen siforɓe noon keferankaku ɓe fenni wa kaddabu ɓe fenni bi ayatina ayaji amen ɗen ulaika ɓen ɗon ashabul jahim ko kamɓe woni yimɓe jahim ɓen. jahim ko yiite ngen jahannam kamɓe woni yimɓe magge on wondiɓɓe magge on. ndare taabila ɓurano o wi ko ɓe wondiɓɓe ko wiyete ashab ko jambo sahib ko wondiɗɗo tekodaɗo ñiiɓidaɗo wondaɗo. o wi ko kamɓe woni
yimɓe yiite nge wondiɓe magge holli wondema ɓe naadoyte toon ɓe heddo toon ɓe duumo toon ɓe yaltoyta ɓe wuurita ɗon e yiite nge ɓe wonda e muɗum waliyadu billah ya ayuha alladina amanu hey ko ono e gonɗinɓe udkuru andite jante nicmatallahi nema allah mo aleykum e hoore moɗon allah no andintinde en ɗo nema goo kadi nema mawɗo hanaɗo anditede hanaɗo jantede ka aya mo attiɗen jangude ɗo joni o wi en andutu nema allah on ɗo ko umum nemaji allah ɗin wonno ko woni e wolande amma sakkitiɗo on ɗo mo wonɗen e muɗum on oɗo ko feeñi kon ko nema toɗɗaɗo nema fandaɗo haysi o jammitaka mubasharatan o wi andite nema allah on aleykum e hoore moɗon id hamma qawmum tuma nde himmirno tuma nde faalano nde eɓɓuno qawmum jama an yabsutu nde ɓe fontata ileykum e moɗon aydiyahum juuɗe maɓɓe ɗen ko ɗoni nde ɓe arata ɓe yana e moɗon ɓe piya on ɓe wara on fa kaffa aydiyahum allah heedi juuɗe maɓɓe ɗen ankum gaye moɗon yani o sali ɗum waɗa o sakkinde ɗum waɗata allah wi andite on nema allah ɗon nde yimɓe moɓino marɓe doole ɗuuɗuɓe marɓe jogaji ɓe himmiri ɓe faala argol yana e moɗon wara on lanna fi moɗon kono allah sali ɗum o sakki ɗum aya on ɗo toɗɗaki ko saahi hombo ɗum waɗi ɗum waɗi no ɓuri nde wotere konnguri kan ko ɓen luutodiri ka jantagol rumden ko hono Tahir bin Ashur rahimahullah o wi wondema ko feeñi kon e aya on ko alhaali faandaɗo alhaali e haysi woni hakkunde makko e tippagol aya on no woɗɗodiri kono ko alhaali faandaɗo mo sahabaɓe fewtinaɓe ɗo aya o ɗo anduno fi muɗum ma ɗum wona ko alhaali mo waɗa ani mo neɓali moƴƴa ko waɗi tode alhaali yani ko hunde tawde neɓali moƴƴa e ko waɗi sa daari ke defte tafsir ayi ɓe jenti toon konngudi boyi woɓɓe no wi'i ko faanda ɗo ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo hiɓe wonde sahaba ɓen hiɓe iwi jihadi ɓe ari ha e nokku tawi ɓe ronki ɓe wi ɓe fowto ɓe weeri ɗon e aynde nokku marɗo leɗɗe ɗo naata sukkude leggal ɗo leggal tonin to ɓe saakiti ɓe sori kale leɗɗe fowtagol mo ɓe ndaari ka fowtora fii ɗowdi ndi nulaaɗo sa sallam wengi kafa mum kan e salmu leggal fowti tun ɗaani goɗɗo ari ɗon e hoore maɓɓe neɗɗo kefeero wari o ƴetti kafa kan o sorti ka tunnulaaɗo maƴi feendo ɗon o wi muhammad ko hombo danday maaɗo en naɗo maki ko allah o landiti ɗimmu naɗo maki ko allah o landiti tataɓu naɗo maki ko allah e nder ɗum kafa kan fuutimo ka yani golle allah sorti ka a jungo makko on liɓi ka leydi la sa sallam hocci kafa kan wimo an kadi hombo danday maaɗo en o yi wonu moƴƴo jogiiɗo kafa kan o yi wonu moƴƴo jogiiɗo ka yani nulaaɗo moƴƴo e makko nulaaɗo sa sallam wimo a seedoto ko min woni a seedoto allah tun hana rewede ko min nulaaɗo allah o wi o oya arab lasli maɓɓe ɓe annda nafigiya kam ko marsata hay so wonki ki luttay ɗon ron lasli maɓɓe mo sutti nulaaɗo jogi kafa kan o kambirani worgol ɓe joni wonti e hoore makko o wi o oya wakkilaki o wi kono noon mi fodete mi haɓatama pooma yani mi tawatake e haɓoɓe ma mi haɓatama mi walla tagoɓe haɓoɓe ma woni ɗon seeɗa on sa o jooɗi kanko nulaaɗo ɓe jooɗi ɗon woni ɗon seeɗa sahaba ɓen immoyi ari mo ɓe tawi foti ke seeɗa immi kamɓe so ɓe immiki ko nulaɗo ɓe ɗaɓɓata wontunulaɗo wonti ɓaɓe tawde o nulaɗo fillaniɓe ko feƴƴi kon hakkude maɓɓe nulaɗo tertimo o yahi few ɓe aɗamo e hunde neɗɗo on o yahi ka yimɓe makko ɓen o wi mi ari on iwgol ka ɓurɗo moƴƴude yimɓe ɓe fillayeji goo wi o silmoy noon ɓawtimo ɗon ɗon on o simmama
idan woɓɓe wi ko on qissa ɗon woni ko aya alqur'ana woni hen yannitinde sabu dandugol ɗon nulaaɗo nden ñande ɗum ko en fof woni ko waɗana on nema ɗon en fof nodda ɗen noddere ɗen sifa gomɗinal andintina ɗen on nema ɗon woɓɓe jantingol konngol ɗo woɓɓe wi ko fanda ɗo ko alhaali banu Qurayza banu Nadir on andi Madina rasul sallam feru seeni ɗon te arabu ɓen no hoɗiɗi e yahud ko ɓe ɗon gori tati gorol ɓe e hoɗo muɗum banu Nadir banu Qurayza banu Qaynuqa nulaaɗo ɓay hewti hoɗi e noddunoɓe ahode maɓɓe ahdiji mo be meɗen no mari o haqqe ɗo e o haqqe ɗo e haqqe ɗo no tongana waɗugol ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo no jeeya e muɗum tagoto maɓɓe wallito goɗɗo iwɗo to e hoore oya ɓeeɗa wona ka diina mum sino faala no sa sallam julɓe wona ka diina mum kono haray ɗum ɗo on duwaka waɗude minen kam min waɗatama ɗum ɗo si ɗum ɗo waɗi ko ni warroto minen kadi ko ni min warata ɓe haldi no jama tawano e konko ɓe haldi wallodirgol ka ƴantugol haqqeji ɗin nulaaɗo sallam seenoyi ka banu Nadir e landagol ɓe ɓe wallito nulaaɗo landagol ɓe ɓe wallito fi hettugol diya goɗɗo no warno goɗɗo ɗum tawno ko ɓe haldi yani yo nunɗal ngal ñiimo ɓeeta ɓen banu Nadir ɓe wi a ɗo noon haaju men moƴƴi hakkude maɓɓe ɓe wi haaju men moƴƴi o ari ɗo o wonda e jama buy ɗo eto ɗen lannen ɗo fi makko waremo ɗo ɓe wirni nulaaɗo ɓe wone ɗa mi wone nulaaɗo wone ɗa rasul sallam tan wonde Abubakar e sahaba ɓen ɓe weeri yahud gundi hakkunde muɗum ɓenni ko hombo e meɗen liɓata nde hayre ɗo hayre molnani e hoore makko ene ƴewa dow ka ɗon ɗon liɓa hayre nden e hoore nulaaɗo sallallahu alih w sallam jamma toujours hare no tommal kisaɗo goɗɗo maɓɓe présente fi muɗum Jibril ari yeeti nulaaɗo sa sallam ko ɓe eɓɓi kon warugol ɓe nulaaɗo immi no hawji immi hoti Madina sahaba ɓe nulaaɗo immike ɓenni ɓe jokki ɓe hoti ɓe hoti ɓe nulaaɗo a immiki ɗe hawjawol nalme yonde kurjam nulaaɗo sa sallam yeeti ɓe noon ko banu Nadir waɗi kon e qissa on no juuti seeɗa ɓe neli e maɓɓe haray moɓe yalton ɓe huɗidata Madina ɗo fetti aade ndi moɓe yalton mi jonni on balɗe sappo yehi ɗon ha ɓe holli sattinkinare kono Allah subhanahu wa ta'ala okkino doole hoore maɓɓe raɓi ɓe yaltini ɓe hetti jawle maɓɓe ɗen e leydi maɓɓe ɗin wono ayaji alqur'ana ɗen tindiniri en noon yewtiri en noon idan on dandugol ɗon nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam telemma Allah woɓɓe wi ko on nema ɗon woni ko wona ɗen e annitinede ɗo woɓɓe janti issa go kadi fahimmo yahud wonno kadi ko eɓɓi e warugol nulaaɗo e sahabaɓe go ɗon ko e ñamete ɓe waɗuno poson fi warugol ɓe ɗum kadi Allah subhanahu wa ta'ala o dandi ɓe ɗi konnguli ɗo fof hino janta kono ɗiɗo ko ɓissaji tata ɗi wona ɗiɗo fof ko e alhaali nulaaɗo sa sallam yani ko nema tuggiɗo e nulaaɗo nema noon ono wirɗen noon si woni nulaaɗo wannama nema haray mofte ɗe fof hino tawti ɓe e on nema ɗon kono kanko Tahir ibn Ashur o wi kanko ɗi konnguli ɗo weltinama few yani o jaɓaɗi ɓernde makko deeƴa e majji sabu siyaɗo aya on soggande aya on no holli wondema ko alhaali andanoɗo hakkundeji maɓɓe bal ko alhaali a taway kanko e aya on ɗo ɗe accira fota kadi ɗum ɗo ko moftu ɗum yani jama on fof sabu ko fewtinano e jama on fof ko nema askintinaɗo e maɓɓe ɓe fof o wi ko feeñanimo kon ko ghazatul ahzab hare waɗunoɗe hitande jomaɓere nden ɓaawo ferugol nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seeno Madina Quraysh e weldiɓe muɗum e ahodaɓe muɗum fof mooɓino ari Madina nde gaño maɗo immo ara ha tawe ka tande maɗa fi on haɓu ɗum ko hollata onde makko imo mari doole ɗe o hooli o mari jama ɓe o yuɓɓani ɓe hoolori ko yoni ɓe wi Makka ɓe ari ha Madina fi yanugol ɗon e julɓe ɓen wara ɓen Allah subhanahu wa ta'ala on dandi ɓe harayɗe en waɗani Allah wutti hennude jangol e maɓɓe
tawi ɓe wawata ñiɓude kaɓe kampi ɗon ɓe mooɓi ɓe hooti on ɗum qissa ko anndaɗo marufa mashhura eyi kanko wi ko on qissa ɗon woni ko faanda ɗon si tawi wona on ɗon haray ko qissa walno ɗon amul hudaybiya nde nulaɗo sallallahu alih w sallam senino makka kañum sahabaɓe fi umra quraish haɗi ɓe natugol makka ɓe weeri ke wiyete ɗon hudaybiya ɓe woni ɗon kamɓe quraish ɓe yettodirde e nule ɓe nula ɓe nulta e nder ɗon quraish eɓɓuno hakkude muɗum ton argol juha ɓe yana e maɓɓe wara ɓe ɗum kadi allah humpiti nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono quraish en ɓe firti eɓɓore maɓɓe nden o wi ko imma o qissatul ahzab ɗa maɗum ɗo qissa ɗo ko ɓuri no jiccinde kon qissatul ahzab on sabu ayakuɗa no ari nanditeɗo e oɗo qissatul ahzab allah wi ya ayuha alladina amanu dhkuru nicmatallahi alaykum id jaatkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha ɓeyɗo ha o wi wa kafa llahu lmuminina alqital wa kana llahu qawiyan aziza allah o dandi ɓe hare ɗe waɗali o fooli gaño on hooti on aya toon nande oɗo o wi ko on haaditha ɗon woni ko faanda si wona on ɗon ko haaditha wanno ɗon makka on ɗon kadi ko nemamo ɓe fof maɓɓe ɓe hawti e muɗum wona tere manulaɗo tum sallallahu alih w sallam ɗon on ayyan kan kono wiiri noon ko qissa andanoɗo hakkundeji maɓɓe se soggande aya on mino feeñi watti ɗum ko nema hanaɗo jantede hanaɗo jarnede allah subhanahu wa taala hanaɗo e yettede ɗon nema on ko raɓɓiɗi kon kono aya holliri noon ko ayɓe ɓen eɓɓuno argul yana e maɓɓe waraɓe allah heedi hakkunde maɓɓe sali hare ɗen ɗe waɗa o dandi e julɓe ɓen e bone heferaɓe o wi wattaqullaha hule allah kulol allah ngol ɗuɗi ko yamirat alquran e kulol allah ngol woni ko moƴƴinta alhaali neɗɗo mo hulata allah e nema allah o anditata andutugol nemaɗa ɓirrito ɗum ko kulol allah subhanahu wa taala sabu ɗum waɗirta ɗum kadi rontine kulol allah e maɗa sabu hebbine ɓernde maɗa nayi mawningol allah subhanahu wa taala e yiɗugol mo sa yiɗi allah mawni fi makko a wonay e ko yamirma ko woɗɗitoɗa ko haɗuma kon o wi ala llahi ko e hoore allah falyatawakkal woni yo fawo almuminuna gomɗinɓe ɓen gomɗinɗo on allah wi yo wonu koye allah tu woni ko tugi koye allah tu woni ko fawi wonno ɗum tindini ko wondema fawogol e allah ko mande gomɗinal ɗum koye sifaji gomɗinɓe ɓen jeeya angal fawogol e allah ko mande angal gomɗinal ɗum noon ko tikko tak neɗɗo gomɗinɗo allah o ɓernde makko ne yewata ko hay oni si wona allah neɗɗo mo tiɗa gomɗinal on so heɓi probléme mum ko famɗi o ko famɗi ɓernde na e allah yahata koye yimɓe ɓe mo miijoto hombo wallatamo ɗo hombo ittantamo ɗum ɗo amma neɗɗo gomɗinɗo allah on ɓernde koye allah yahata allah ɗo ko moƴƴo allah wallay newoto o fuɗɗo noon ɗaɓɓugol ko honno neworta hombo yidata e mum hombo humpodita e mum ɗum koye asbabe ɗi jeeya neɗɗo nayo tuugo e asbabe ɗin koye tuugo e tabbuɗo asbabe ɗin jeeyɗo asbabe ɗin ɗum ko allah subhanahu wa taala walaqad akhada allahu gomɗi allahu ƴetti mithaqa bani israil ahdi banu israil ko ɓiɓɓe yaquba ɓen tanira e makko ɓen iwdi makko ndin ko ɓe woni banu israil o wi wa ba'athna min nuli minhum e maɓɓe ma min waɗi e maɓɓe min immini e maɓɓe 12 sappo e ɗiɗo naqiban hooreɓe allah subhanahu wa taala o ƴettodume banu israil ahdiji buy e nokkeli sertuɗi nande wotere na laaɓi ɗiɗi emo andintina en ɗo yoga e ɗum hollugol len ko honɗum woni ɓen ko fitnamo allah jarri boni mbi fuɗɗode l'islam ha hande ɗo hiɗen e on jarrabo len ko waɗi sino waɗɗi en andugol ɓe fi en wawa andude ko honto jogotoɗen ɓe o wi ɓen allah ƴettino ahdi e juuɗe maɓɓe wa ba'athna o wi kanko allah men immini minnum ɓe maɓɓe 12 naqiban sappo e ɗiɗo hooreɓe yani min waɗi e maɓɓe hooreɓe sappo e ɗiɗo banu israil kalasni maɓɓe ko ɓe gori sappo e ɗiɗi allah o waɗi o waɗani gorol ɓe hoorejo o
وقال الله الله ويبه إني معكم وي أني بيرن قالوا رمكم ناكم بديرك أولا الله يتدالي ما يتدو الله من درجة قونا وقال الله الله وي إني معكم بدون ديمون أي متبنتني معية الله ومعية دونو معية الله كنون ديدي وندو الله ديا دونو كنون ديدي طبعا إن أنتم تومو بين وندي الله جلدو كفرو معية وندو كنون ديدي نون أرانو معية عامة وندي كان جنانغا مفتو غانغا دون جلدو كفرو فونو هاوتي دون الله وندي غوتو كلا كغاندال مودum mo andi fi ma on to wonda e bonno fewroda mo wondi ma ka dole makko ka kattane makko de o fala ma hendade o mo wal no way wasi mo takko ma do o hato nyinawi gol hakiki de ma ha jangu de o fala ma hendade o hendoto ma mo wawi imo gayna imo andi fi ma do ko ma iya amma jubbe ke fero no hawtimo ma iya dimmo ko ma iya khassa umma iya don ko hertinanaɗo fi gomni ɓe ɓen on ɗon ko wondigal hakkunde maɗa e allah ka hiwugol ma ka reynugol ma ka wallugol ma ka fewnugol ma ka dannugol ma ɗum ɗo ko wonande gomɗin ɗon mo ɓe noon ittiri gomɗina muɗum ngal haa ka ngal tiiɗi ɗon ko haa ɗon allah subahana taala on tiiɗini wondugol ngol e maɗa allah wi miɗo wondi e moɗon la in aqamtumu salata si woni on ñinni julde nden وآتيتم الزكاة أن جني زكاة وآمنتم برسلي أن قمدني نلا بأمين وعزرتموهم أن ولتكبه وأقرضتم الله أن يولي ألا قرضا حسنا نمان لبان كل الجل نينو بالجلد نم دونكو نيبو بالمير ورنه نندهانا ورنه دنو نون مودum e nokku mudum e saayi mudum wa atatumu zakata jonnugol zakka on no hana jonnirede non fewnode hana jonnede ben jonna hana be jonnede ben o watti don gomdingol nulaabe ben ko nulaabe goto be fewndudu non kono waddi e mabbe hino waddi e mabbe gomdingol nulaabe fo fi honno so sa yeddi nulaabe walla goto ha yeddi heddi be fo ودول الذي كذبت قوم نوح المرسلين كذبت ثمود المرسلين كذبت عاد المرسلين ها وكذبت شعيب المرسلين هذا فوق والأسكن تنيما به يدو قلنا لا بمو بما بكون لا بمو وين يدونا كون يدو قل قوت ويدو قل بفوق إذن وصارتني ما به قم دين قلنا لا بين قم دين بفوق يوكي لنا باو نلا بمو e teddingol ɓe wallitoɓe yani wallitomo fewndudi on si woni jawdi landama adda ara janga dina kan e juuɗe maɓɓe fama ɗum gollitira noddana ɗum yanganoɗa ɗum si woni jihadi noddama kadi yaha yani waɗa ɓandu maɗa ɗum wonki maɗa kan e jawdi maɗa nin o wi ñawla allah ñamade labade ñawlugol allah naafi allah no hato jini allah hato jina الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ويكونوا يمن ونو يواصل بين حتى جنب الله بين الله كون يقالون كو قالوا حتى جنا هي غوت كو ويدو نيولو غولمو كو عاده ميدن مو سيم يتي ودانيما فيا ويتامي كو نيامade jonno ko en ada don Allah woni ngi yewtirde ajetta wada fi Allah fi yu Allah yoboye Allah wi dum don nyamade o wi dum nyamade fi fellintingol ma wondema ko yobete dum sabu ben andi sa nyawli tay ko do woni lasni o anda idan ko waranta ko fofi Allah welto e berne ma muttu yara tani o nyamade yobetende hatimma bal ko asowidirante on joddini e beydaneni ayo no tindini wonde ma juldene ko lasli e dina kan dina annaba be fo zakka o kadi wona ko lasli ay do ko balu islam na wala ne julde no farlinobe zakka no farlinobe gonni gonnula be kadi ko fo woni ko hawti mo wallita golbe non kadi wana non wadugol jawdi mudum ni fi Allah
no tawa e muɗum zakka on kono ɓay fi zakka on jantama ɗo hande kadi ko sadakaji hedditi ɗumuri ko wona e wolede na ka Allah wi ɗum mimma razaqnahum yunfiqun no mofti zakka on no mofti sadakaji ɗi dina kan dina annabaɓe ko ka hunde wotere ko none goto ko serti wo ko cali to so koy ɓen a juulayno ɓen a juulayno kono ko honno juulirte honno ɓe ɗo juulirade honno ɓe ɗo juulirta ko ɗum ɗo woni ko serti o wiw sifa ɗum e ko hedditi ɗon fof e sharia o Allah wi so on waɗi ɗum ɗo la ukaffiranna ankum mi yaafanto on mi muññano on sayyi'atikum boneji moɗon ɗin wala udkhilannakum mi naaday on kadi jannatin aljannaji tajri ɗihino ila min tahtiha sengole muɗum al anharu canɗi on ɗo woni joddi moɗon ɗin joddi ɗe golle ɗe jantiɗen ɗo wondude e gomɗinal ngal ko yafanede bakkatu nade aljanna wono Allah wiri ɗo wa'ada Allahu alladhina amanu wa amilu salihati lahum maghfiratun wa ajrun adhim nde o aya ɗo nde yewtere ɗo e o aya ɗa ko hunde wotere konngol ngol no suggira noon serti kono mo adda on e mana ko goto nde tawno noon yimɓe ɓen toujours ko noone ɗiɗi ko gomɗinɗo e saliɗo gomɗinde ko gomɗinɓe ɓen ko wolama saliɓɓen kon kadi no arde ko ɗum ɗo wi alquran mathani ko waɗirowo piiji ɗiɗi o wi faman kafara kala wono on yedduɗo bada dalika ɓawo ɗum ɓawo ndi ahdi ɗo minkum e moɗon faqad dalla haray de gomɗi wondema on ɗon o majji sawa a sabil laawol fewugol ngol laawol foccingol ngol kala on yedduɗo ndi ahdi ɗo salidi hunnude hare ko wiyete peewal kon o waynodiri e muɗum ko wiyete moƴƴere kon o ɓorondiri e muɗum honɗum wonno alhaali maɓɓe ko yeddugol ko ɓurɗurde koye maɓɓe ko yedduɓe minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun ene maɓɓe gomɗinɓe kono ɓurɗurde maɓɓe kon ko fasiqiɓe yaltuɓe ɗoftare Allah fa bima naqdihim ko sabu firtugol ɓe mithaqahum ahdi maɓɓe ni la'annahum min huɗiriɓe hollondema banu Israil ko huɗaɓe si wona seeɗaɓe ni e maɓɓe ɓen ɓe Allah wi minhumul mu'minun luttuɓe fof ko herferaɓe huɗaɓe yedduɓe Allah firtuɓe ahdi muɗum hakkude muɗum e Allah on huɗugol ɓe noon wona tooñe ko joddi kuuɗe maɓɓe ɗen ɓe firtu ahdi maɓɓe ndin Allah itti yurmede muɗum ɗon e maɓɓe kuddi Allah wonande neɗɗanke nayo du e hoorema Allah du'otako e hoore goɗɗo ko ittugol yurmede muɗum ɗon e maɗa pottine ka yurmede makko pottine e moƴƴere makko nden sa nayi no yurmede Allah tigi tigi ko fewnugol ma e laawol islam na ɗuɗɗinalngol ma jawdi na uɓɓugol ma laamu ɗum noon fof ko yurmede kono yurmede tigi tigire nden ko fewnugol ma kal islam si Allah noon huuɗi neɗɗo ko ɗum ɗon o woni ittude makko diina kan haramo a ɓortodiri e muɗum o jarribore noon nemaji aduna fii ka ɓeyda nangagol hara lette makko ɗen ɗe tabita e hoore maɗa e hoore noone tiiɗuɗo o wi ko sabu ɗum men huɗiri ɓe wa jaalna men waɗi qulubahum ɓerɗe maɓɓe ɗen qasiya ko ɗe yoruɓe wono sifori ɓenen ko suratul baqara thumma qasat qulubukum min ba'di dalika refti ɓerɗe moɗon ɗen yoori ɓaawo ɗum fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa iɗe wayi wa kaaƴe ma toode hiɗe tiiɗi yoori ɓuri hay kaaƴe ɗen tiiɗuɗe ɓuri hay iɗe yoori ko tiiɗi ɓuri yoorendi kaaƴe ɗen Allah wi ɗo men waɗi ɓerɗe maɓɓe ɗen yooruɗe ɓernde neɗɗo so yoori o nanata gonga o famata gonga o jaɓata gonga no gonga yewtiramo wo o yedde no o yeddirta wo ko imma o yeddira wiigol mi sali ma o yeddira hi konno ma o yeddira hi o salo waɗude yani ɗirro ka ɗengal kono salo waɗude ɗum nafata na gomɗinal noon kono no yeddirta wo o yedda e ɓernde si yoori harede sokike gonga natata toon hande kadi de woni werde cheytan e tanaji muɗum waliyadu billah honɗum no woni natijam conséquence on battane maɓɓe on ɓaawɓe firtude ahdi Allah ndin Allah yoɓiri ɓe huɗugol ɓe yuurinaɓe ɓerɗe ɗen ɓe wonti hande kadi yuharrifuna al kalima hiɓe wayla yewtere nden aɗum ko woni ayaji Allah ɗen an mawadi'ihi e mbaaloji muɗum hiɓe wayla ayaji Allah ɗen e mbaaloji muɗum yani hiɓe wayla manaji ayaji Allah ɗen ka tawra si woni ko yahud ɗon ko feeñi kon ko yahud wona e wolede ko kamɓe wonno ko waɗana 12 naqiba
idan ɓe wayla ayaji tawra toon ɓe wayla mana on goɗɗe ɗen ɓe riwa ɗum ɓe itta few goɗɗe ɗen ɓe acca ɗon ƴiyangal kono ɓe wayla mana on o wi wa nasu ɓe yejjiti haddan geɓal mimma dukkiru bihi e konko ɓe wajora yani ɓe yejjiti ko ɗuuɗi e ko ɓe wajora ɗum yani e diina allah kan e sharia allah o yejjitugol ɗo na yejjitugol haqiqa tan ko salagol gollitirgol safala wiya wa nasu ɓe acci ɓe sali waɗugol haddan geɓal mimma dukkiru bihi e konko ɓe wajora konko ɓe andintinira ɗum ɗo wonno alhaali maɓɓe on ɓaawo ɓe firtude ahdini hakkude maɓɓe allah yoɓiri ɓe huɗugol ɓe yorina ɓe ɓerɗe ɗen ɓe wonti hannde kadi wayloɓe ayaji allah ɗen wayla mana on ma wayla ƴiyangal ɓe woni ɓe gollitirta sharia allah on andi sali en ko yahudu no andi sali en wala tazalu a serata kon wonno tugga e nuraɗo sallallahu alih w sallam kono ɗum ɗo no hewti goto kala e meɗen kala huwondirɗo e maɓɓe kala ndaaruɗo alhaali maɓɓe on kala humpitiɗo fi maɓɓe yiya yo waya ɗo e hoore maɓɓe o wi wala tazalu a serata yani iwata e maɗa tattali o hiɗa ƴellito hiɗa humpito ala kha'inatin e janfa minhum immorde maɓɓe sayi wo sayi a yehi kaɓe janfi sayi wo sayi a yehi kaɓe firti aadi ko yimɓe firtoɓe aadi yimɓe janfanteɓe kamɓe ko ɗum ɗo woni adresse maɓɓe on illa qalilan si wona seeɗa ɓe ni min ɗum e maɓɓe ɗum ko ɓe allah wi min humo muɓɓinoon men ɗo woni firtata aadi ni no e maɓɓe toon camatoy yimɓe kelɗuɓe yimɓe moƴƴuɓe yimɓe rewaynoɓe allah no allah mantiri ɓe noon ka lannode sort al imran wa inna min ahli lkitabi lama yuminu billahi wama unzila ilaykum wama unzila ilayhim khashiina lillahi la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ɓen no joddimi ɗum min ko moƴƴere no ayon jantori noon ɓen noon ko seeɗa ɓen ni ɓurɓe ɗurde ɓen ko bandi murtuɗum yaltuɗum e juuɗe o wi yonnu faafu anhum muññoɓe wasfah yewtanaɓe muñño tertoɗa ɗon fewno on sayi hari ko ɗum ɗo marsata kono ɗo fewni ko ɓawti muɗum ari qatilu alladina la yuminuna billahi wala bilyawmi l akhir wala yuharrimuna ma harrama allahu wa rasuluhu wala yadinuna dina alhaqi min alladina utu lkitaba hatta yutu jizyata an yadin wa hum saghirun ko ɗum karam ko ɓe bono wi on aya toon no naski o ɗo ɗum ɗo wojji suɗo fafan no wasfa e ɗum ɗo ko mansukh naskira ɗum aya yamir min ngol wardoɓe haa ɓe gomɗina ɓe naata ka l'islam ma ɓe itta coggu keferan ka ko mum ɓe yoɓa coggu fiyo ɓe acce ka kufre mo ɓe woni muɗum oɗon jisya on kono ko selli kon aya on o naskaka ko alhaali ɓe e ko gasata kon so wi o aya naskama haray fen ɗo no waɗɗi en darodugol e maɓɓe fen ɗo noon ala den dowle koye gaytaɓe so ɓe yimmi ke landugol fi meɗen ko allah tun haɗata naano ɓe lande fi men heñade ene maɓɓe darodata idan ayon o naskaka fafannum wasfah no tabiti qatiluhum non no qatilu on ka bakara no tabiti sayiɓe e alhaali muɗum fendu doole ɗen woodi ko ka bakara gollirte fendu doole ala sifa o sayi ɗo ko tata ko aduna himmirɗen haray ko fafannum wasfah koye muño yondino ɗen acciren allah toroɗen yo change inna allaha tabiti on ndema allah yuhibbu lmuhsinina imo yiɗi moƴƴino ɓen o hombiri aya on mantugol moƴƴino ɓen tabintinana ɓe iggol makko ngol na yahudu wona mantede ɗo ko muññagol ngol muññagol ɗi allah jonnita allah alhaali on ɗum ko e moƴƴuki jeeya ɗum ko e moƴƴuki jeeya sabu ɗum ko gomɗinal noon ko fawagol e allah noon hara noon siforɗo noon siforɗo ki moƴƴuki allah no yiɗimo idan siɗa faala heɓde giggol allah yiɗugol allah taw ko teddugol an ya allah okke yiɗugol mo kanko allah ɗum taw ko teddugal molnagal mo so woni noon kanko tigi o yiɗima allah wi so yiɗino an neɗɗo on wona e noppi ma ɗi nanirtaɗe a nanata probléme wona gite ma ɗe yirtaɗen a yiyata ko lorata wona juuɗe ma ɗe jonnirtaɗen ɗe jaɓirtaɗen a jonnata ko boni a jaɓata ko boni o wona koyɗe ma ɗe yarataɗen a yahata ko boni o wi si a torike mo o jaɓay si a noddimo o notota si allah yiɗima ko ni o anta siɗa fawno heɓde giggol allah ko yawono aada moƴƴo allah wi inna allaha yuhibbu lmuhsinin wa min alladina qalu e ɓen kadi wi'uɓe inna nasara minen komin nasarankoɓe e ɓen ɗon kadi akhadna mithaqahum
من جتونو أهدي مبه نين كم بكري يعني من جتونو إمبه أهدي الله هل دونو إمبه دونك بنو إسرائيل نصارى بنو إسرائيل يهود بنو إسرائيل بير أنولي عيسى أو هل دونو إمبه إدنغا عيسى بقوم دينيمو بدفتومو بوالي تومو بسمبينامو بفيرتلو بسالي بوب بمن بوب إمبه هفر دينيمو سالي بفوت بقوم ديناليمو يهود بلوت يهودي إمبه تنو وقتي به واللينغول كندون جوكا عيسى عليه السلام سيدا بني جوكونو بندون ويا نصارى سبو يقول بنصارى كو ويقول بنقول نحن أنصار الله الذي بإلنجل أنما جمودو من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ويراني نصارى واللي تتوبة يكون قول كرمكو يكون قول وقت بويرا نصارى وسبو أورنا قول بنو جنجي دانيجي وبويرا نصارى بيجي بيلود دي مياندي فياندو على كل كوندين دو وني كو بلوليري الله وي o toddori be do nagi nande be lolliri don o wi ben wi'ube ko kanyi woni nasara o wi ben don kadi men jettodune mabbe aadi honɗum woni battane mabbe on fa nasu be yejjiti haddan ko duudi ko don be acci be sali be hawki ko du gebal mimma dhukiru bihi e konko be wajora e konko be nodda e mudum fa aghrayna allawi min cuini al ighraq ko cuinugol wurtugol goddo e hore goddo ma wurtugol goddum e hore goddo ko don al ighraq allah no kambira e dun nafiqi ben o ila lam yantahi al munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم من cuine tema min wurte mabbe mi yamina ya warbe do Allah wi min cuini baynahum hakkunde mabbe al adawata e ngayngu wal bagdaa e konnagu ngayngu e konnagu na hunde iyo tonde na hunde yami tonde yani ka ada Allah subhanahu wa ta'ala kan ko yamiray kala ko fala mo ay wolanda ko enen ka ada dum don na hunde yigo tonde na hunde yami tonde ko do wadi sikam ko do benne do ko majaz ma ko isti'ara ko nanta tay mudum be fire kalima o men wadi yani igra on do ko wadu gol kono ko hakke ko wadande nen tiidi de nyibi de tabiti hakkunde mabbe no way wasi kayre tigi woni ko cuina wurta e mabbe nasara ko be taifaji feddeji hakkunde mabbe fedde be no anyi diya feddeji ko no heforde dum e goto mabbe irako e ko e gonga woni irako e ko sobe woni hakkunde mabbe yahud mo be no heforde ni oya hakkunde mabbe natto mo be kay no heforde ni oya ngungay ngulon ko Allah wadi mo hakkunde mabbe tidini ko kay no moja Allah no sifi be wiya sikke ko be hunde wote tasabum jami'an wa qulubuhum shatta berde mabbe den no serti mo be al hadi mo fere idan kun ko lette ko Allah wadi hakkundeji mabbe ko du wadi Allah yoma ya'lamu junuda rabbika illa hu kunu jomi madam yani ko wurtata ko mo lettira jiado makko no dum kan ko dum andi ittiri mudum yimbe soni pottal hakkunde mabbe ara be hani renude ngal pottal ngal nanondira be renira ngal yettugol Allah taw be renira ngal no muññondirgol hakkundeji mabbe e mo betti pitano oya munyo hay hakkeji mum sabu yimbe si wondi tay hay goto yida oya goto fala ka oya gumna na hay na wela dare ka leydi men do leddi din ko tay ko ngay woni hakkudeji mum to yalla yo ittu dare sabu gungay mo ko wadi kon sanji gunda men dan enen di dubi sappo jowi e fekki do na wuri na non hadu dubi sappo jowi wuri la ka leydi men do fendo do e to ras patala la sanjami sabu on konnu ngay woni hakkudeji jama konna wadi en julbe tulle fayda dum ko letteno neddo no hani dartude hore mudum sifa bi yeni jama fo be dara hore mudum dara hono do iwirta baysi en change tum Allah subhanahu wa ta'ala o change ko de change no de wadi ha o change inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mafhumum konno be change tum Allah kany kadi o change ne idan be do Allah lettiri be dum o wurti hakkunde mabbe ngaymo e konnago
way wasi ɗum ko cuyna ɗum yo ar bonna fi maɓɓe ayo ta'bir o arde cuynugol ɗum ɗon noon kadi ko ha ñande dargal o wi ila yawmil qiyama ha ñande dargal kono wonno ɓe wurita ɗo ni kondani e añinirgol hakkundeji maɓɓe wa sawfa yunabbi'uhum llahu aray noon nde allah humpiti ɓe bima kanu konko ɓe laatino yasna'una hiɓe moƴƴina yani konko ɓe laatino hiɓe golla konko ɓe laatino hiɓe huwa aray nde allah humpiti ɓe ɗum ko honde ñande dargal nde ñande allah humpitay ɓe golleji maɓɓe ɗi ɓe waɗi ɗin fof o yoɓa ɓe kadi joddindi ɓe hana yoɓede ndin ɗum ɗo ko kambangol ɓe ko hulɓingol ɓe en toro allah subahana wa taala yo fammin ko jangeten ko ko newinana en gollitirgol en toromo e waɗɓe en anditoɓe nemaji makko ɗin jantorayɓe ɗi ka ɓerɗe jantorayɓe ɗi ka ɗenɗe e jantorayɓe ɗi ka kuuɗe en toromo ɗuɗɗi nemaji makko ɗin e hoore meɗen yo waɗu en gomɗinɓe gomɗinal laaɓo ngal wotinninɓe mo e hoore ko laaɓi e rewoɓe mo woɗɗitiɗo yeddugol mo tuuɓoɓe rutto o waɗen kadi ɓe o jaɓanta tuuɓo wiye o jaɓana golleji muɗum o yafo en bakkatuji meɗen o danda en yorendi ɓernde o itta ngaygu hakkundeji meɗen allah wi wadkuru andite nicmatallahi nemaji allah ɗin aleykum e hoore moɗon wa mithaqahu e ahdi makko ndin alladi ndin wathaqakum bihi ndi wawodi e moɗon id qultum tumade wimoɗon samina min nani wa atana min ɗoftike wattaqu llaha hule allah inna allaha tabitino allah alimun ko anduɗo bidati suduri konko woni e nder ɓerɗe ya ayuha alladina amanu ɓey kono yo gomɗinɓe kunu laate qawwamina lillahi daro ɗuɗuɓe darorgol fi allah shuhada'a bilqisti seedoroɓe nunɗal wala yajrimannakum wotanaɓu on shana'anu qawmin ngaygu wongu hakkunde moɗon e yimɓe ala alla ta'dilu hande wonata on nunɗali idilu nunɗe huwa nunɗangal aqrabu ko kañum ɓurata on ɓannude littaqwa e kulol allah ngol wattaqullaha hule allah inna allaha tabitino allah khabirun ko humpitiɗo bima ta'maluna konko golloto wa'ada allahu allah on fodi alladina ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli moƴƴi lahum mino wodani ɓe magfiratun hafranal wa ajrun e joddi adimun mawnude walladina kafaru ɓen yedduɓe wa kaddabu ɓe fenni bi ayatina ayaji amen ɗen ulaika men ɗon ashabul jahimi ko kamɓe woni e wondiɓe yiite hen ya ayuha alladina amanu ey kono yo gomɗinɓe udkuru andite nicmatallahi nema allah aleykum e hoore moɗon id hamma qawmun tuma nde himmirno yimɓe an yabsutu nde ɓe fontata ileykum e moɗon aydiyahum juuɗe maɓɓe ɗen haɓugol ɗon fa kaffa aydiyahum o heeɗi juuɗe maɓɓe ɗen ankum e moɗon wattaqullaha hule allah wa ala llahi koye allah falyatawakkalil mu'minun yo tuugo gomɗinɓe ɓen walaqad akhada allahu gomɗi allah o ƴetti mithaqa bani israila ahdi banu israil wa ba'athna min nuli minhum min immini minhum ɓe maɓɓe 12 sappo e ɗiɗo naqiban hooreɓe yeesoɓe wa qala allahu allah o wi inni maakum min miɗo wondi e moɗon la in aqamtumu salata si woni on ñinni julde nden wa ataytumu zakata on jonni zakka on wa amantum bi rusuli on gomɗini nulaɓe am ɓen wa azzartumuhum on wallitike ɓe on sembiniɓe wa aqradtum llaha on ñawli allah qardan hasanan ñamade labade la ukaffiranna ankum mi yaafanto on sayyi'atikum boneji mon ɗin wala udkhilannakum mina day on jannatin aljannaji tajri ɗino ila min tahtiha sengole muɗum ala naaru canɗi faman kafara kala wo on yedduɗo ba'da dhalika wawa ɗum minkum e moɗon faqad dalla hare gomɗi o majji sawa sabil lawol fewngol ngol fa bima naqdihim ko sabu firtugol ɓe mithaqahum aandi maɓɓe nin la'annahum min huɗiri ɓe wa ja'alna min waɗi qulubahum ɓerɗe maɓɓe ɗen qasiyatan yoruɗe yuharrifuna alkalima hiɓe wayla ayaji allah ɗen an mawadihi e mbaalode majje
ونسوا بيجتي بأتي بسلي قل لترقل حظا قبل مما ذكروا به يكون كبه واجرا يعني يوغا يكون كبه واجرا ولا تزال أسيرة تطلع هدا جلتو هدا ممكتو على خائنة جنف منهم إمو بمبه إلا قليلا منهم سيونا سيدا بمبه فاعف عنهم منيب واصفع يوتانا به إن الله تبتون دم الله يحب المحسنين همويدي مؤدنوا ببين ومن الذين قالوا بين كريمو إنا من النصارى ومن النصارى كوبه أخذنا من جتل ميثاقهم عهد مأبنين فنسوا بيجتي حظا يوغا مما ذكروا به يكون بواجرا فأمرينا من ودي من ورتي بينهم حق مأبن العداوة بينهم والبغضاء يكوننا بهم إلى يوم القيامة هانيا لندرنا وسوف ينبئهم الله أرينون الله وهم بتبه بما كانوا يصنعون كون قبلاتنا هي بمؤجنا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Belandi kala wi don hino e banu Israel gom dimbe yarli dum ko fewno nula don ka ha joni hino wati no wode mabbe gom dimbe no wode mabbe natu bel islam julbe no wode mabbe ko ni hala duda sedani na yani kala tawno do ko yahudi yawoni ma ko nasrani yawoni siwoni o iwi e mudu monati kal islam hala mo jeya e be wiya be min do mo mu'mina